أيها المسلمون. Keluarga besar Daya Tahfidz Quran Syuhada Kabupaten Aceh Tamiang mengucapkan terima kasih kepada Tebar Quran telah memberikan bantuan kepada kami. Semoga berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Sadaqallahul azim.